Hai pengen saksu sakanti kon yang ni ketal ko video na tal ni video de wan gui birong ko wan ke gui biti ko jawai ni ongen nagi mana gui biti ko ma ke jawai na ngachim ana simang na khandek ki video rang ko thariat timna mesokot na menga gui jawai ngon ba nursery plantation ko dakingon anching gui ko khra gata phangsani phangpeno na chilgrek anching gena gata nanga unode phangrang sla unigaman anching badi tana khangkhang wa phangrang ko bangi gi amo phangsani phangpeno na unude wa phangrang ara selna gata aro silna gata manja aro ba wan chochi raki mana chone phangrang dakaya unigaman anching gui ko jawai ngon anching phangsani phangpeno na khra gata childangi mana anching gap rang done mangna jawai na gata nanga unigaman anga yani video ko dal na simangna mesokot na menga nimana khande kisa nanga video ko thariatinga niman na simangna gui phangrang ko plantation dakani ko anga na simangna mesokot ken dao na simang video ko jol niang aibo namni ken simo ode ya video ko na simang niang mangmai geja na simang subscribe kha ku gijakpam manderang ken simo ode na simang subscribe ko khabo jerakori na simang gatal video ko nuksona matna gata aro like rang ba khabo na simang video ko ningon wa comment rang ba khabo unode na simang angna support khainga aro ba na simang ang baksa khanek inga nyanga na simango beberak na gata matna jerakode na simangni support khachi ya angni channel ba dalo rogo ponggen unigaman na simangni video rang ko banga phangnan nironga aro ba na simangna phangna anga full support ko kharongi anga nironga anga video ko ningon na simangni video tharigaman rang ko ningon anga chugumak video ko nichingisa anga na simangna dakchakani rang ko na unigaman na simangba wandake video ko ningon na simang video ko chugumak ni sa na simang support ko khabo aro ba subscribe rang ko khabo like rang ko ba khabo wandake dakna ngamo na simang jol ni angaibo anga na simangna wa gui phangrang ko jawai ni gaman dao thariat na menga jol na simang ni angbo arang ko na me ki bakti chingeng angsani pun sedang nga ki nang kat kimne ki inna chat na biap sorry sedang gi nang dulu besat orang selap aku kian kita beruntung kalau kita begini jadi was orang dekat saja arwah sendiri sebagai maksud saya pada orang yang sudah terpaksa